Suspension of operation lariba kayarigi kadar Macampo police station ki custody da laki tapi wahauda irang thokre koi saung na miyam ni Impal Manipur National Highway tingkre. Coronavirus sandropat tagi tingna State Health Department in Impal International Airport yawn mari mapam mari da section thorang si paket bahokre. Suba UGC pay amasung regulation 2018 implement tawa haiba demand da pekok tali osa sin wakan pam sa chakre makata na kongsang kaya sangsin nakadawi amasung biramdagi parak na loktak pata sakta bu section January contract basing tiba hum ngai ma moina na loktak water board census 2020 motivation camp hogokre मैं मकरम जरी दोनी एमपी बस इंपैक्ट न्यूज़ ने के थोसोन हजे पुंजा से भाव म्योरी पाव सिंह म्याम दा पिजरी कांगपोपी पुलिस स्टेशन दा लालोलोप कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी कादर म लेखि दब की कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट दा इरांग थोखरे मियाम ना कांगपोपी पुलिस स्टेशन थोमजिदना अकाय तोय थोगन बगा लोइना डिस्ट्रिक्ट अदु भावदना सेलिबा इम्फाल दिमापुर नेशनल हाईवे लंबी थिंगिलोरे थोदोक थोकम दगी फंगवा पावदा पुलिस स्टेशन मनुंग दा लेखि दब कार केआरए की कादरनी हाइबा मिसक अदु थांगोई लौभुम कवे मिसकसी थासकी होखि मतंग कुनमंगादा कुंथानिपान सुबासाम राइफल्स कांगपोपी पोस्ट न फारब मतुंग पुलिस स्टेशन अदुदा कुसिनरखिबा मतुंगदा ngasi siduna leramani hairi paw adu hek phambga mafam adu miyamna police station adu thomjindana nungna thajinbaga loinana thongnau furniture item yauna computer set sing su thugai khin miyang irang adu hengalak patiki police station manung dagi makok thama officers sing yauna police personnel sing tholaktuna irang adu laksin da bhona ki police station da irang haubadana tana Kangpopi district headquarter i paudna seliba Imphal Dimapur National Highway lambi da miyamna tholaktuna tayar mai tharaga lambi temi kongjang sangsin ke district administration police Assam Rifles ko ki in Kangpopi amsung CSO sing music sing unaduna misi ediga judicial inquiry tawba matak saba compensation pi ba laikhitrabaki pi da grade 4 gi thabaka ba pi ba haiba wafam da yanari hairi nakala marom da warishin purangna ba hodari hairi National Highway tinglamba do minister nem sakyu get latna wari shanar ba matung pung mga makai tab adu aida handokre Khoiramban kaithel gi lambi mapalda potpham phambi singna makhoi potpham amasung phambagi matam piu haiduna irang haukre tadoga singa se yupung tara mathim makai khare helak matamda khoiramban kaithel da haukhibani kaithel phambi singna kaithel dagi tholoktuna IMC gi commissioner tamna sanaba honabada Manipur police ki ahead of police personnel sing laktuna lambi thinki irang adu laksinaba district magistrate Imphal West laktuna kaithel phambi singa wari sanaki wari sararaba matungda nakalani brakta waroisin purakpa ngamdabadagi makhatana irang khorki irang adu laksinaba police ki maike digi smoke bomb langsinduna nupi singa du butan khaina honaki hidamaska mari leinina street vendor phambi nupi amana phongdorakpada Lengang alami mapala pupam pamli bisingda wapam amata kanghandana ating mapirakpa si laibag tibani miyoy lesingani hena kaitia lapot sa yondana imong puriba si lengang na tausada bataragadi makhatana kongsang sangsin gani haina pongdolaki Lai 2014 Act lai riba akhoi gi court ki high court na pi gi rai siga matung inaga hai ba rai sigi matung ina makhoi na khoi bai kai khum na upi dire court si bai kai ba upi dire bina aduna maram mor ga khoi gi legan su to oina khoi tau jaga noi any person noi tau ro ai ga challenge tau na gas mai na hai ra ke du gi he na khoi saung na bani mai gi wahi duna asoi boi bani phajana hai bi bai ai hau ki ba na han de gi hori ba sida na han tang kun ga taruk ta ge khoi yol han ga dai na khal ga lae adu de gi sum bhamanda na han tang kun ga mari singi akhoi hayeng gi bi bi de ne han lep sare adu gi mamang sida tangkun ga humdoi ga kon ni thoi ga sida akan ani sida khoi akan ba du da mobilization tawi soi hoi ba tangkun ga ni thoi sida Simpan police ki oi ba district SP masa mangna khoi bu tan ma tam na nupi sing ji bu kari haina khanbi ba no ma khoi na khoi nupi sing ji bu ma na kari gi da mok ta taina kan bi no hai ba ba nupa na phuromo adu bu nupi da nupa na phu bu nupa ma sen phuna boi de phai pa pang kan sola ba kana so ne jara ba tola tar ba kaya ji ba han na yeng bi da na ma khoi na chaina kali se kari gi no ba Coronavirus sandorpa thingna ba Manipur ki par Government ki Health Department ki maiketi ki Imphal International Airport yauna status ki maroi ba mafam marida medical officers sing thamduna section thorang paikat bahori haina medical directorate ki public health ki additional director Dr. LRK na phongdorkli loinena Manipur si Burma ka thangna balai bak oibana hari balai na si sandorpa yabi oitok pa sauna leibana mipung khoti magna section na leinana basu apil torkli
Medical Directorate Paumi Singun of the Dr. LRK na Pongdurapada Coronavirus Hybelina si Sainagi one city dagi Yarhan Boy na Sandropa Hor Kibani Laina si Ahan Bada Sama Sung Sek Sandortuna Mio Bada Narakmani Laina si Layong si Maruina Sor Honba Wapa Lok Lai Hok Tobana Wadi Hybelina si Sandor Padagi World Health Organization gi Malim Pumada High Alert Lauthokre Hiramasi Matanga Center to Section Thorang Lokat Bahunaba Instruction Piratuna Thasi Gitarani Panding Infal International Airport Medical Officer Tamdana Survey Tobahure Haribalina Sigi Layong Manaba Technarabadi Rim Samsung Zenim Stakudak Pukalatuna lying Naba Ambulance Service to Tamle Loinana Manipuri Boundary or from Mari Habade More Bayang Zuribam Sung Mao the medical officers in Tamdana Narang Tiki Section Thorang Lokat Bahore had a Fondoroki. Laina Zigi incubation period 14 days never. 14 days Lantu Gadi, Masi San Sikra what level. Adobo, quite suffered psyche of the World Health Organization, Nimit Kunga, Nipanise, Masi sick, though have never. Adona Numi Kunipans the Lacta Gadi Masina, Roy and a queen long nap, not look like Hogi, Laina Waitonina, Hatikanba, Lokuba, Sugum Basida, Sando Air. Nare Kantargadi. Migi Manakti am Sangvidaba, Kara Tongana Kitang Leviba, Low Kuba Kedovasi, Quay handkerchief Nataka tissue paper paraga, say low Korga Pazana disposed of Viva. The Maru in a Kutsaja Pazana, Sing a Sabat, Lumbulumbu Sabat Torga, Sapon Torga, Hamdo Piba, the person Hajin Toba, Mundaba Sanga, Sika Sabidaba, Pazana Pulaga Pazana. Bullagati, Castuto Poting, I say, Sadi Lonare and a queen Sanga the Sunava Yab. I think him low Yab. The Mahixin Yam the actor Harpangam the Bayam Denzer Roiba, a Dumati, not there. I do not name Mayam, Pakat Pigano Machine. Mayam the Toki Sabi Masingani over Monda, Sina Pangle, Lake Rabi Sabi, St. Falis District, Andro Police Station, Konba, Yaripok, Turihaldagi, Wasima, Sahitaramapan, Apopo MD, Janamodine, Topum the Pangba Powder, Lake the Big Sang sing as a Yupuni Palong Tapa Matamda Main, Fal Police Station, Konba, Irong, Sesaba Salam, Lambigi Kangzi Punda, Labor Pukri, Amada, Lake I Miana, Tender Kivani, Haksanga to Hek Tangarapaga, Police Tapau, Peter Matong in Fal West Police Key. Crime against women, Gedisland SP Ratana, the main Fal Police Station, the officer in charge, Zoe Mangola, Lucipati Mamma, Lakton Yang Sinke, Haksanga, Manipur Forensic Science, Kitty Mamma Lakton Yang Silvamatunda, first morning in the main Fal Police Station, Lokat Cray. Missy Siga Marie Lane and my Infal Police, Kiasama Lokotuna, Ticket Pahokre Harry, like it a biggie, Manungi Musing, Pondorapada, like it a be, Wasima, Ranamidang Sak, Tolova Matum Puntara, Tarpamatamdiki, Tiba Kanakidabani, Manuna, like Sabi, Webina, Sen, Somotorom, Lani Hainadona, like Nenning Ada, social media, Sibak Sama Lady Hainapoto, Tagalapatagi, Kanakibani, Harry. Kodeng Tabi some rifle sack post Tokiba, live activity of the Gibatanga, Laliba February Marita, and is to hearing Pantolagani, the Midasida Kariba to the Senariba, some rifles personnel, Basalak Trabadi, ICR South Warren Isu Taragani, Manipur State Commission for Women, MSCW GCR person, Professor Mainan Binotana Pontoraki, Banbay Yaripok. ASTPO Anumpamana Tangalapa Wakadabagi Matunginangarang Commission Sigilo Sangda and we hearing Pangtopada Air Personnel PK Pande Masalapi Mota Council Tarkibani Wahama seeing a sea Impal West DC Complex Labor MSCW Giloy Sangda Pangtopa Commission Sigi Nono Putopa Nabasahi calendar form with from the Pondoro Kibani Taramada Chairperson Binotana Commissioner Sina Statutory Body Amu Ebitanatana Sang Body Emo Ebida Sangbada Awada passing, Langana Mankat Pu Haiki, Mahana Makatara and Pising Awa Patarba Matamda Mating Pang of a Labor Commission Oibana. Atopa sing the Salakpa Matamda, known Kalaba Commissioners member sing Gari Laitaman Awaba Kaya Mayone, Hana Lerama Commissioners Gari sing Sahitarama, Helaba Maramna, Arapa Mapam Sinda, Satoka Sin Tobada, Kodong Sadaka Mayon Ribasi, Yang Laganga Awada passing Mensin View Haiki. Nasiki Social Welfare Director Utam Susarviaki. Nauna happy Ragliba Kogi members in Magi nature of the works na matung ina Kogi sing the Amtoina Chatpa, the interior part, any Togaman, no item, Togaman, Nupigi Tokomatamda, Hecta Baga Jengadova, Adugumba, Body Moibanina, Makogi Damak, Tangai Fadana, vehicle, Gari sing am Tangai Padaba Leba, Adabu, Hana Pibira Miba Gari sing se, Subna de Gizahi Tranga, Tratuk Helava, Matamku in a sang, a season of Podagi season of Yadrava, Difang over Mayam Simasu, I Kogi, government Kisaita, Amadi.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ Koding Thabi Sek Post Lebatrani Subasana Apples now Kizaroi Taramapanda Yeripoki SDPO IPS no PM that Sataki Tado Students Association TS and Sero Lamandaka Mondi Yaring the Bab Pundaraki. Inclusion of senior citizen, transgender, and a person impacted with or directly affected by SIV aids for entitlement of free legal service. Hiram the Nomi Webers, the level awareness program Pangtokri, Toramase, Manipur State Legal Services Authority, Sati, Amana, Amasung Itana, Kosam Lapil Patalaiba, ADR complex the Pangtokibani, Panbay, Income Dalasini, Taramapan in December Taratreta, Ponki Pamanipolangaki Gazette notification, Matungina, senior citizen. Transgender amadi SIV AIDS kaskona na hingi pa music masama sa income matungina lem na legal service pi bahay na pongki like kabani mas kita naman da saru yaki ba music na makoy na thaina ki ba kudong sada basing amadi legal gi mating na mataw karam na kudong sada basing adu ki kanba ngam ki hai bi mata na wapam kaya tham ki For days internal conducted press to Tamelong district ngasi IPR Commissioner IPR M Zoina Nitya Pasotik Leba the IPR office complex ti Kilam Thakre Directorate of Information and Public Relations Manipur sinna sakiba tu ratu da the IPR officials singam di tongan media house nge myo itara mangana saruk yaki durasuki manung sana media person singasina Bam Kaisang Barak amadi Zeliat Yauna Tamelong district tongan fam singa sakeni 4 days internal conducted phrase to Tamelong district Lamthabi Taramada IPR director Balkrishna Hestam IPR joint director W Pajatombi Yauna official amadi staff sing Sarukyaki Manipur da Tokiba Napilal da Tona Pana British Mayok Talan Tengnabada Zotang Lodana Sarukyaki Bakidama Tamra Patra Award Pankrabi Ima Rajani Devi Lakitabi Contrast of Sing Taramasi Pangtokre Taramadu Napilan Memorial Association Manipuna Sindra Napilan Memorial Complex the Pangtoki Taramadu Kamari Lena Sahi Kuting Pangtokum Napilan Memorial Quiz Competition Amasu Pangtoki Taramadu da Imai Bel Alaman Kiana Lakitabi Ima Rajani Poto da Laisukatan Kaikum Naba Utki Imarajani Matamaduki Nipilanda Sangnai Rabi Nipilan Hek Hobadagina Loy Paubagi Warrior du Imaduna Lire Haraga Lishingamaga Samapan Marpugi Adugumraba Ahan Ba Manipur Sarkana Chinduna Pangtoliba Nipilan Ningsing Batoramda Nipilangi Tasing Laba Warrior du Imaduna Masamangna Ladik Adma Pongi Haraga Miamda Manipur Kunaida Kudol Tambirami Adu Natana Nipilangi audio the Pung Anigi Keset Ani Pongduna Tambirami Income Zalasini Taramanga November Kurmada Masama Masana Pabo Hat Nabo Hona Kibaki Maralda Sagolban Nepra Menzor Pukri Mapaldi Masagasai Punito Suraba Sanabam Ranjit Session Just Falweski RK Memsana Marala Hanangasi Lautokre Marali Matungina Mahaki Pampam Topasera Zanawari Kuntada Lautolakan Hairi Taresuba UCCP and Regulation 2018 implemental Hyber Demand Federation of Government College Teachers Association Manipur Pekok Tagi Oza Singna Wakari Pam Setakre Makata na Kongsang Kaya Sang Silakadori Panbayay Yum Tanganiba State Sing Maroina Sam Arunachal Pradesh Nagaland Namadi Tripura da Sana Bahokraba Pe Se Manipur da Susana Lohai na Income Dalis Tarani Pan December Marina Association Asina Langak the Taksin Laki Mani Pe Si Matanda Aiba Yauna Tenkang Kaya Talangak na Tazaba Kaya Piram Dabasu Tabakta on Torok Tabadiki Taski Kuntari Popi Manunga Tabakta on To Haina Association is given Taski Kunda Langak the ultimate ambition keep like Craig. Casidian College of Science of Sataki Badmi Pamaduda Saruyaki was Asina, cabinet in principle or in Apropikraba Dimana say Nasiga Tan and Midyankani Pani Suru power the final approval Pidaba live activity Atuba Matamda or Jasing as in a Talib demanding Langana to Abak on Tok Trabati, Kotang Sarah and Bayona Kongsan Kiasang Silakan Hanami Pamadu Saruyaki was Asina Pungoraki. Manipur Government Examination Board of Elementary Teachers Association State Council of Educational Research and Training conduct na pang Kebing Kumsanis ni Tarataret Taramapan ki free service ki Tara Marisuba batch ki diploma in elementary education DEIET amasung ahan batch ki diploma in elementary education Hindi ki final examination result ka silaw thokre result ado Education Minister T.S. Radhisham na Education Department ka official singaloy na Mauparada leba Secretariat Office talaw to kibani
taramari suba batch ki oina punna candidate samwa yankai marina enroll torok ki manungda samwa kun marina appear tawdana samwa tarani thoi pass taw khriya tuka diploma in elementary education hindi goina punna candidate contractor enroll torok ki manungda contractor una sarok yaraga candidate contract mangana fast taw khre RTE gi matungin oza oibese wi training yaudre diploma in elementary education primary teachers ki si training si yaudre like nurse oi ge di training yaudaba yadaba dumaina si compulsory oireba adu akoina 2017 de 19 bhogi 2 years ki course government gi dai center mapan private ki amaga sira akoi adi trainee 544 tawbone adu manung 512 pass tawa akoi oza wat pagi training taw oza lai tadana oza low ngamdan leramdo even private school su training taw yaudredi fazana madugi hojikti oza sia maru oibna adugi dhanak successfully akoi pass tawrapasira madugi result declare tawbagi RT makhada mari norms ki makhada Manipur so yam khumang chawsinna training loire Loktak pata saktaribu seksingi masing January kuntra digi tiba hongdringai mangoinena longmugi oiba Loktak water part census 2020 motivation camp pangtokre camp ase forest department ki wildlife wing ga national bird conservation network ka kusamantana kai lamjau national park laiba IB1 gi training hall pangtoki bani nomi oiba camp atu da sek masing tibi ki thabakta yaugada tongan tongan club ki volunteer yankaina saruk yakhi tharmadu saruk yakhi badi conservator of forest wildlife sana chawba khurai jamna Montac record ta saliba loktak parase record asidagi lokthokpa amadi lokthokta haibase parase saktari ba miram dagi parako sek masingi makha yamna poli miram dagi parako sek masing thibi gi tharamase yamna mar oibana miana mating pangbiu haina phondorokke अखोई हंदक सही की ओइना वाटर बर्थ सेंसस 2020 लाकलिबा जनवरी की तांग कुंथ्रा सिगी लोकताक अमसुंग कैबुलम जाउदा तारिबा प्रजा सिंगना हाइरिबा उचेक थिगदौरिबा नुमित असिदा मियामना सहयोग पिबियु अमसुंग टेक त कायदना अखोई लाकलिबा उचेक सिंजिसु मरमदा हनबिबदा मसि मतेंग पांगबियु हाइना Lamna Assembly Constituency da Center amasung state langana tongan tongan scheme singi makhada thadariba senpham sing Lamlai Municipal Council ki EO na kaithopa yabi ayaba pidre haina Lamlai Municipal Council by chairperson Sagol Sem Biswasandana Ponderli Lamlai Municipal Council ki chairperson RK Memi Councilor ki ward number 9 ki councillor amasung Pradhan Mantri Awas Yojana beneficiary sing yauna Lamlai laiba Lamlai Municipal Council office pangthokiba pawgi mifamam da Biswasandana wafamasi pondorkibani Unabadu da Biswasandana makhata araduna Councilors ki EO na sel kaitopa yabi ayaba pidabana maramorega beneficiary singa center amasung state lainga ki makhada thadar Pradhan Mantri Awas Yojana na singba tongan tongan scheme kaya gi khudong saba sing phangdana mangkhiba yabi fibam da leire maramasina Manipur lainga kamdi mari leinaba loisang singna thubada sab saba miyeng sangtuna EO asi transport tobiu natrakana mahaki mathakta sab saba logi oiba lokpam top action longbiu haiki EO ki mathakta thasi aroiba phawda action lokatrabadi akanwa khongjang sangsilagani hairi Lamlai Municipal Council si tha khargi mamang dai khoi suspend leram badu Honorable High Court na order ma thopi dan January gi tarik tarukta suspend hangachare council magi tabum thokpa function praja jingda phangan gada ba sakthung development da mai onjan na khoi kanna sangsin jabani adubo maruina council eona any fund khodi ma kai wai basi ma masana yadaba ma masagi sabsaba ma masana haibada karigumba mata thabuk tabunga moi haidana legiba masina Lamlai Municipal Council ji sokhatpagi maikaida mang thana satkadabudu pekta sum torokpa aduna mari lainaba department singna eo sigi mathakta miyeng sangbi eo je ma masa sunu te chobuni khoi somai gi makuk ni na khoi myang mi sin tuna man makuk sing ga ma thagal amu punama khoi phangjaga dabane ba miyon de pesa por yum saba hore loisal lekha takhaim le de letin saro sare ado hujik se yum loisama pami letin loisama pami ado mana hujik yade hai Mahiro sin examination mayong nabada akiba laihandana magi panamda India government na paikalepa Pariksha Perp 2.0 gi saruka moina the issue of stress in education due to examination habihamda state level orientation program come sensitization program among asi pangthokre tarabadu Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR na Sindra National Commission for Protection of Child Rights samasung State Council of Educational Research and Training CERT Manipur ka kusam narga label laiba skirt Manipur ke multi-purpose hall pangthoke bani tharamadu hongtokpada saruyakiba Manipur government ke school education ki commissioner ti ran sinna phongtokibada exam natraga karing malari ka mari laina bathabang mapangthok lamdai matamda pakatpa phawbai base hongna sani masi awang ma thaki mahi tanwe mahiroi singda so adamak thok pathabang ni
mama mapa oibasing na makhoi apamba phangnaba machasingda pressure pibanasu mahiroi-singda kanadabada tension kaya piri manamadna mama mapa singna masa singbu ningthina loinaba mathau tai haina phongdoki lenga ke maike degi su state asda quality labor education ama purangna bagi pandamda angamba thakda honari haina phongdoki tarmadagi technical session da akhang hai kyana wangangki. We have 16 districts, but we have 17 zones. So zonal education officer, like Sidaki Kangalaga, we have picked up about 100 students, and now we are giving them some sort of intensive coaching training. Our aim and target is government school mayam satra apama mayam koi zone mamam dagi satra taru khangat peyawi tare khangat peyawi manga khangat peyawi moi mayam se in boarding the loin sineraga oza sing because interact tawna hangi se kai know what the examiner wants without knowing that if he or she started writing definitely it may go wrong aduguma thu idana ba adana paikha da tor matamda na rasatano khotano mayam se satra mayam se khangalaga if we could at least within the first 20 years the satra manga tor kuma yaw tardi oh government schools are also good, they also are capable of doing that haibadu ningba we Sangangai Guse Koniar Poro Talaiba Center for Mental Hygiene gi project coordinator advocating Toksam Nopok and the National Youth Icon Award 2020 P dan kai kom na bolok pada center asina thakara phongdorli drug abuse prevention gi lamda Nopong an mana lauri ba thodang atubu sakhang ba oina award asi National Youth Award D Federation of India na pibani award asi Ministry of State Ministry of Human Resources Development Sanjay Dutter na kosinara kibani Drug putok pusin tawda sinaba dakre masuge brecha Maruti car registration number J801CC6520 mga silong police station inspector o Ajit amadi SIK Santos na lusing batima mana fagat pangamkre kara si January gi hokiba kuntarieta Thoban Moising awang lekay da daiba MD Abbas Ahmad Elias Moising Mayum MD Abbas Mastana na drug lalon da sinaba gari ni hairi Zomi Youth Association JYA District Administration Civil Police amasung Aniswa Sam Rifles loinana nav ke apun batim amana Susampur District Myanmar ga tainaba kangkap amadi lungtul village da tharamba popi pampi sing yatatna makan kre hariba lona yadam pampi popi pampi sing asi imung tara mangana thabni hari lungtul da tharamliba aduna sorang na lupa koti amagini aduga kangkap da tharamliba aduna sorang na lupa lak marfuni pangi oigini hari Beti Pasau Beti Parhau campaign ki makhada Save Girls Child hai bathim da lai pasang dam nakre lai pasang dam adu Health and Wellness Center Phubala na sendana Phubala gi loktak maru da laiba community hall da pangthok kebani sahi manga dagi tara amadi tara dagi tara mapan phau bi manung da laiba nupi masa singa lai pasang dam da da Phubala Phubala amadi sunu sipai da laiba mahiroi nupi masa kuntra tarina saruyaki Impal District ki Yumnam Palau Tabala Mida Sari Mathong Loisinaba Canada so ayaba people like Haida PWD Impal Division gi Executive Engineer Sanasam Prakasa Fundorli Kangla Pat ki Mayon of the Labor PWD Office the Pangtok Pau Mipam Amada Prakasna Makataratana Matam Sana Loisinana Lady Bathong Sigi Matakta Sled Hajil Happy Pau Pangmataki Taski Kunma Toida Yangsin Basatke Yangsin Badu Department Kim Hut Amoina Yangsin Basalubadi Saram Liba Suram Liba Tabakadugi Ayaba Pina Basaki Banate Media Kutanga Contractor Amadi Mio Karakamanaga Tabakadu Namdana Loshina Bamiam the Uhalakpa Asi Yamnabaktivity Tongadagi Matakta Hijilibas Saruk Singado Tasi Kumanga Pau Manunda Tugainaba contractors in the Kangan was Lake Haina Ungoroki Singina Moy PDC sings the Hijere, slaps into Hyalazin, Ware, Kuisa shooting to see younger the Yang as he had. PDC sings to I pet Yaning Bugum Toroga, I could labor members in the decision Lobungam Dre, meeting up the Torugige, Adugo Pau Kangalage, Adugo Torosi and Hainer. I could Madu, Loraga, Dijan to Pangaga Torosi, Sinoza and Haineraga, Larpany. Nongala Tankuma Twisi, E. Robinson, a Pontor, slave to Hygiene Boho, Resaka, talk to no sport at Sutler, Yort Puliba, Pong Mark Toriba, Congress Bible Sina Bracket, no check Toriba. Check Toring is the mobile number, ma'am, Yogi, Quizing of the Biati, Itonina, mobile Namsenba, I Yopo to Amatagalaga, executive Jona, slave Hay the Yaure at the media, the Sandupide. PDC Namatam to the Ayaba, PDC, slave Hyposi, when the Yarpasua, Yartipsua, quick Kangriba, Yaramagadi, Nam Yodi and a credible nam to be doing him. Has he Yarafragana? I could Yowie at the Hyden Beneva. Machine never quick young was a quick opposition quiz. How's this Hanapiki Pauda?
Sai STC Kumalam Party, Wusu, swimming, weightlifting, fencing, Masana, Lotto Pigano, Center as the training Toriba Sanaro singing Punsika, Luhide and Sanaro Emily Makoi, Mama fasting the concert Sakre, Sai STC da training Toriba Sanaro Emily Makoi, Mama fasting a Sip Minister the Wakat Naba, Nepilal, Memorial Complex Mamang the Punki, Si Minister House Manipur the later Maramna, Sanaro Emily Mama fasting and Makoi, Wakadu, Hizaba Punkiti, Dunda Mahamudi, Kaishampat and Kolauki, Agalina, Rally, Lucky, Kaishampat Junction, da, Nakpala Matung, why Mamleka from the Rally do Hanki. Kumanapak Sports Complex Labor Sai STC Taki Wusu Swimming Weightlifting Amadi Fencing event Loktopikan Haina Sanorisking Pakiana really Sakraba Matunda Sai STC Kumanapak Geta Ahing Yarik Pagi Kongsang Sangsinba Hokre. Sportmen Manipurgi mai porakna ba asada punna thambiu hanagi matawgumna haina akoina haijaningi sasingsigine saigi kondong da ngasi di ahing sima akoi adum lep agena koi ngasi akoi punamaksi leisi Contratar suba State Men's Polo Tournament Kurai Polo Club Samaro Polo Club A masung ASC Team A nongmibung mai pakre ngasi imphal ma palkang se puna sana kipa Polo Tournament asi ahum so Mesta Kurai Polo Club ke sanaro A Ranjana Panjal ahum case nanau na Panjal ani de go single na madi O S Samson ani na Panjal abam sandra Samaro Polo Club B bo Panjal tarit ahum da bai chupi bangam ki ba na Tournament asi ngasi sana kipa mari suba Mesta na Samaro Polo Club A sanaro A abung na Panjal ahum maduga O Surse na Panjal ani sandra 100 able riders pu Panjal Mangani the Mighty People of Key. Satarilipa Polo Tournament as Sanaki Mangaso Mesta ESC Team A Nomi Punga. Kumalampa Common Polo Club Man Falu Panjal Taramato any the Yam Laxana Mighty People of Key. Messas in the Mai Pakrapa ESC Team A Nomi Pungi Sanari S Bronzana. Panjal Manga S Suras Amadi A Cameroon and in the Panjal Ani in Eduga A Lamian Bamasung E Robin and in the Panjal Amam Sanke. All Manipur Polo Association me Makada Satariba Polo Tournament as the Manipur Tonga Polo. Mapam sini kilak polo tim kontarung saruyari hayang tournament sigi makata ba tarit amadi ni panso messing sana lagani. CEO Club akapan sinduna club asigi ground tha masuga sathak kipa hockey masana gi coaching camp masi loisin kre coaching camp masi nu pam di nu pisanori samarom na saruk yadna pang thorok kibani ngasi rashin gi tharam da Imphal ki zala parisad member Seram Nekin CEO Club ke president ke Devan Andalusia Sharma amadi hockey ge senior player ke ana saru yaki Tenopol district manung sana laiba Kaibul Laibi Kulda Rilram Marine Sports Association Ramsana sin bataratrok suba Rilram Area Sports Meet 2020 Hokre Sports Meet adu Autonomous District Council Santel Chairman D Ringo Lamkan hotoke ngasi hotoke Sports Meet at the men and women football men and women volleyball amadi sebak takraw masana da Rilram area ki manung sana laiba kul nipan ki team tarani thoina toy ahen tanagani Anisupa MNC under 16 boys Raz Ningtau Memorial Cricket Trophy da Oscar Paunaka Telamadi RCA Longani Mai Pakre Manipur Cricket Association me Makada Zatrakliba Cricket Tournament Ski Ngasi Model Higher Secondary School Amadi Oriental College ke sana pun sana kiba tarahum desu Mesta tools kam kiba Oscar Paunaka tel batting hana sana kiba Mesta siga piba over kuntra da wicket ahum kak turaga run jong kuni thoi lobungam ki Mesta siga Anisupa batting sana kiba Blue Hawk Kuraina Match ka piba over kuntra yaudana over taramani da wicket taramak turaga run ni pum doi kak lautana Match asi yamna sauna run chani putra mapan da mai piba ngam ki Match asi da out oidana run sa manga lokiba Oscar Paunaka thili batsman Raisen na Match asi man of the match piki
Sathar liba cricket tournament ski kasi luang samna liba luang popa cricket stadium sana kiba taramani suba lektana tos kam kiba model club singa makana batting hana sana kiba match ski api over kuntra yodra over taramani ga ball om the wicket taramak turaga ran yang kai mapan khak lobang ki maski pakum da match ski ani so batting sana kiba RCA le long na over kun ga ball amada wicket tare turuga mai papiran hum pu de log na match ski wicket om na mai kiba pibangam ki match asi the wicket mani lobang ang kiwa RCA lelongi bowler Zamir na match asi man of the match taki ayeng satrak liba tournament asi taramanga suba menteratok suba league matching sanaragani. Ahum suba haibok T20 cricket tournament ta force Ketrigao masung ESU Palace compound ani mai pakre Manipur Cricket Association ni makhada Langtawal Sporting Club nasional Langtawal Public Ground gi sanabungda ngasi uk sana kiba tournament as kitara sub league ta tos ngam kiba force Ketrigao na betting hana sana dana matches ga piba over kunda wicket manga turaga ran sama marafutar loki matches ga ni super betting sana kiba PT CC pasoi match ga piba over kun yaudana over tara manga ga ball manga da wicket tara makturuga subna giran humpu mari khak laudana match asiran sama kuni thoi yana sauna mai thiba nangki match asitaran yang kai taruk madi wicket ahum lobang am kiba force Ketrigao around the Avinash na match asigi man the match taki sathariba cricket tournament asigi kasi til sana kiba tara ma thoi subal ligtana tos kam kiba ESU Palace compound betting hana sana kiba match asigi piba over kunda wicket manga turugaran sari tarani thoi lauki masigi paukumda match asigi ani so betting sana kiba PSC khoyato na match kiba piba over kunda wicket taruk turuga ran sama khak lokta match asi yam sauna ran sama tarani thoi mai thiba nangki match asida ran humudra mapanam de wicket nama lobang kiba ESU Palace compound all rounder mihulna match asigi man the match taki tournament asigi hayem makata ba match taran thoi made tara hum do sub league matching sanaragani. Youth Integration Club YIC na sinarahan bahas nam nilakaman Mobi Memorial Under 40 kg for a side football tournament ngasi sana kiba mesta UKCCL oinana NYK ori popo panjal ahum senior da machi pikre ani so mesta taida double ki sanroi lakta bati Real FC walkover pangke ngasi sana kiba suba mesta KIYC Ketri awal naika na TSFA top sipai panjal mari senior da machi piki Arvin FC yung nam naika amasung NSO haino khong nembi ani ki marakta sana kiba ro mesta Arvin FC na NSO bo panjal ani amada machi piki. The Khel Welfare Youth Club Nahakpam Apabi Memorial 3rd Division Football League Tournament ki final samgam kre Imphal District Football Association mi makhada YWC Thambal Khong sana bungda sana ki ba football tournaments ke sana ki ba ahan semi final da The Khel Welfare Youth Club ke sana roi el langam bana match ki ni putar ngoti humpu sebab minat sing da panjal ani aduga ke norena match ki yang kan sebab minat ta panjal amaga sanduna Youth Voluntary Organization huika panjal ahum ani da mai ki ba piki tournament asitigi mapal thokraba Youth Voluntary Organization huikap ki panjal ani aduna match ki yang kai mari amadi yang kai mapan super minat singda and Devasit amasung MD Mustafa ani na panjal amam sanki nakpam apabi Memorial Trust ki senthang makhada sathaliba football league asida Imphal district ki manung sana laiba football team nipana group ani thona khaitok tuna saruyari hayeng football tournament asani subal semi final CFA singmeno amasung YWC Thambal Khong ani na lamba tonaragani. Rebeda bulletin si headlines sama nami ham datam seri suspension of operation dalai ba KRA ki kadaram of Kampopi police station ki custody dalai ki dabi wahau da irang thokre koisau nraba miyam na Imphal Dimapur National Highway tingin kre Corona virus sandorok pada ki tingna ba State Health Department Imphal International Airport yawn maru mapam mari da section torang sing paikan ba thokre
Suba UGCP amasung Regulation 2018 implement tau hybrid demand da fekok tagi hosa singna wakari from such a pay makata na kongsan kya sangsila kadawi. Masung miram dagi pairak na loktak patal sakta bu section January kunthat ki missing thiba hau ngi mawin na loktak water part census 2020 motivation camp